reka twongere tubasuhuze mwese kandi twongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri wa gatanu tariki ya 28 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva mwongeye kwirirwa bari mwese mudukurikiye muri amasaha, abantu muri mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, abantu bari mu mujyi wa Kigali, mwese turabashuje kandi tubateye yambo, mwese tubifurije gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru. Abantu bari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Kenya, ndetse abantu bari muri Zambia, Zimbabwe, Mozambique, nanone kandi abantu bari muri Afrika y'Epfo, abantu bari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, namwe turabashuje kandi tubahaye ikaze by'umwihariko muri aya makuru agiye kwibanda ku makuru arimo kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nababwiye nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Nishimiye kongera kubana namwe muri aya makuru ariko kandi yibanda ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gisate cy'uburasirazuba, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho abagabo barimo kumvana imitsi. Tugiye kugaruka ku makuru y'imirwano irimo kubera muri teritwari ya Masisi. By'umwihariko turaza kwerekeza muri teritwari ya Masisi precisoma mu gace bita Kinyumba. Harimo kubera imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo tariki ya 27 kwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Tugiye kugaruka kuri imirwano. Turaza kwerekeza kandi nanone muri teritwari ya Masisi precisoma mu gace bita Bwero. Umuriro urimo kwaka. Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bagabweho ibitero bikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo tariki ya 24 ukwezi kwa Murantunga, kuva ku munsi w'ejo tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, hagati y'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Barimo kurwana ku buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe mu gace bita Bweru precisoma Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi. Tugiye kugenda tuvuga byinshi bikomeye cyane kuri iyi mirwano. Turaza kugaruka kandi ahitwa muri teritwari ya Walikale precisoma dans la village de Kibati. Ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ziriwe zimishagira ibisasu muri aka gace. Ese aka kanya bimeze bite? Uraza kugenda usobanukirwa byinshi bikomeye cyane, ariko kandi ndagira ngo gato musabe muntu unkurikiye muri aka kanya, mwinginge kandi musabe umfashe unkandire kuri ako gakumwe kareba hejuru kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Ariko kandi turi hano muri teritwari ya Masisi, turaza kubabwira n'ubundi imirwano ikomeje kugenda ibera hano muri teritwari ya Masisi. Gato cyane turaza kwerekeza muri teritwari ya Rucuro. Kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba isaa 12 z'umugoroba, saa moya z'umugoroba, imirwano yongeye gukomera cyane by'umwihariko ku mugoroba hagati y'igisirikare cya M23 intare za Sarambwe na VDP Wazalendo muri teritwari ya Rucuro ndetse na Nyiragongo. Amakuru arimo kugenda aturuka muri biriya bice aravuga ko imirwano yongeye kubura by'umwihariko mu gace bita Kibirizi. Amakuru arimo guturuka muri teritwari ya Rucuro by'umwihariko mu gace bita Kibirizi aravuga ko imirwano yongeye gukomera cyane muri aka gace, ni nyuma y'uko imirwano yari imaze iminsi itabera muri aka gace. Nanone kandi bana mudukurikiye muri amasaha, ndagira ngo mbabwire ko muri Nyiragongo naho hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi byose rero turagenda tubigarukaho. Turava kuri aya makuru turaza kwerekeza by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, turaza kwerekeza muri teritwari ya Mwenga. Muri teritwari ya Mwenga turaza kugaruka kuri imirwano ikomeye cyane by'umwihariko ikomeje kubera muri teritwari ya Mwenga, dore ko binavugwa ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bongeye gufata utundi duce dushyashya. Ariko kandi Wazalendo nazo zikabihakana zikavuga ko abarwanyi ba M23 nta duce babambuye. Ese ukuri ni ukuhe? Tugiye kugenda tubigarukaho kandi tugiye kugenda tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ni amakuru avuga ko muri santere ya Mwenga
umutwe wa M23 intare za Sarambwe wakomeje kurushaho kwegera santere ya Mwenga. FARDC ingabo z'u Burundi zikaba zirimo guhunga ino santere, ariko kandi mu gihe bimwe mu bitangazamakuru birimo kuvuga ko ino santere ya Mwenga yafashwe n'aba barwanyi ba M23, ariko ndimo kugenda nkurikirana akaruko kandi amakuru akangiraho avuga ko ino santere ya Mwenga itari yafatwa n'aba barwanyi ba M23. Nkurikije amakuru ndimo guhabwa n'imboni zanjye ziri hariya muri la santere ya Mwenga, n'imirwano kandi ikomeje kugenda ibera mu misozi yunamiye ino santere ya Mwenga, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakomeje gukumira ibitero by'aba bagabo ba General Sultan Makenga Emmanuel. Ariko kandi baramudukurikiye indege z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nkuko nabibabwiye ziriwe zimishagira ibisasu mu baturage by'umwihariko, cyangwa se ziriwe zimishagira ibisasu muri teritwari ya Masisi ndetse na Warikare, nkuko umuvugizi wa M23 uwo bita Lawrence Kanyuka arimo kugenda abivuga. Ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nago bari bemeza ayo makuru, aho M23 irimo kubashinza kurasa mu baturage. Hanyuma rero imirwano yongeye gukomera cyane kandi yongeye kubura by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gace bita Kamituga. Bamwe bati bwana munyamakuru, ninde urimo kugenzura ino santere ya Kamituga? Santere ya Kamituga irimo kugenzurwa na Wazalendo nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho muri aka kanya. Bamwe bati ingabo z'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo bahunze ino santere bita Kamituga. Niko kuri igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bavuye muri ino santere bita Kamituga, ariko berekeza mu misozi yunamiye ino santere bita Kamituga. By'umwihariko amakuru akavuga ko bagiye kuri Petit Aeroport iherereye hafi hariya ya Kamituga. Amakuru rero akavuga ko Wazalendo zo ubwazo zavuze ko zo ubwazo ari autodefense, cyangwa se arabiyemeje kurinda igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nanone kandi muri Kivu y'Amajyepfo. Aba bagabo rero ba Wazalendo bavuze ko bagomba gukurwa ahangaha, nuko bose bashobora gupfa bagashira, ariko ngo bagomba kurwana umuhenerezo paka birukanye aba barwanyi ba M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ni Wazalendo zirimo kugenda zibivuga. Turaza kuva kuri aya makuru bana mudukurikiye muri amasaha, ndagira ngo gato mubanze mwumve kano kana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yongeye kugaruka ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika y'u Burundi kiyobowe na General Evariste Ndayishimiye, cyangwa se General Neva Son Excellence. Ndagira ngo gato rero banze mwumve icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze kuri uyu mupaka uhuza Repubulika y'u Burundi ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze, ntacyo. Ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo ato. N'Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndetse n'ubu hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi niba ikijyayo, bagenda bakabso. Ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biba biraba, n'ubu birahari. Ariko muzakurikirane neza, ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse
kugenda no kugaruka rimwe na rimwe twe nta abantu iyo bashakiye baraza bashakiye baragenda nabo abaye impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo twe tubaha UNHCR ikabatwara ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye ahubwo nuko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano nta kintu gishya rero kindi. Ariko kandi ngira ngo murabyumvishe turaza nanone kugaruka ku ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ku munsi w'ejo, yavuze ku mujyi wa Goma ndetse avuga no ku kibuga cy'indege cya Goma. Yavuze ko ari we uyobora umujyi wa Goma, by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege cya Goma yakwemerera abavuga ko kino kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa cyangwa se yakwemerera ibi bihugu by'Uburayi ko kino kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Hanyuma ariko kandi nanone nabo bakamwereka uburyo ki bagiye gukemura ikibazo cyatumye kino kibuga cy'indege cya Goma by'umwihariko umujyi wa Goma ufatwa. Turaza kugenda tubivugaho, abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka tubasabe mwongere mudukandire kuri like, mukore subscribe ku bantu mutari mwayikora, ariko kandi mukoresha ku nshuti zanyu. Nyamuneka turaza kugaruka no ku mirwano ikomeje kubera muri Warungu, turaza kubabwira byinshi bikomeye cyane ku mujyi wa Uvira, ariko kandi munyemerere banze nsome ku mazi ubundi tugaruke dusasanura kandi tuvuga byinshi bikomeye cyane kuri iyi mirwano ikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikaze mwese. Murakoze cyane bari mwese mudukurikiye muri amasaha, reka turambure amakuru yacu, ariko tuyatangire muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, précisément dans le centre de Kinyumba. Ahangaha harimo kubera imirwano ikomeye cyane, ni imirwano irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Kuva icyo gihe kugera aka kanya imirwano iracyakomeye, ariko kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ku munsi w'ejo niba bagabye ibitero kuri Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ku birindiro byabo biri muri aka gace bita Kinyumba muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano kandi twavuga ko yongeye gufata indi ntera mu masaha mu gitondo kare kare kuva isa 11 kugera aka kanya. Ivumbi ririmo gutumuka muri aka gace bita Kinyumba. Tuvuye kandi muri aka gace n'ubundi tukerekeza muri teritwari ya Masisi, nanone imirwano iracyakomeye cyane. Ndagira ngo gato nanone twongere tugaruke kuri imirwano irimo kubera muri teritwari ya Masisi. Niko kuri ni imirwano ikomeje kugenda ibera muri teritwari ya Masisi, n'ubwenda turaza kugaruka muri aka gace bita Kinyumba gato mbere ko tubagezaho iyi nkuru. Ndagira ngo mbabwire ko imirwano yongeye gukomera cyane, by'umwihariko kuri wa kane tariki ya 27 kugera muri amasaha tariki ya 28 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Imirwano rero ikomeje kubera muri Bweru muri Bashari Mukoto muri teritwari Masisi, nk'uko amakuru arimo kugera hano ku isimbi ryacu arimo kugenda abigaragaza. Amakuru rero aravuga ko kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo tariki ya 24 nk'uko tariki ya 27 nk'uko twagiye tubibagezaho ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, sakuru ukomeye cyane rw'ibiturika rwongeye kumvikana by'umwihariko muri aka gace, aho ibintu bikomeye cyane by'umwihariko ni imirwano kandi yongeye kubura cyane, kandi imirwano yongera gukomera cyane muri aka gace. Ariko kandi ubuyobozi buri muri aka gace bukomeza buvuga ko hari imirwano ikomeje kumvikana, kandi abaturage bakomeje kugenda babura ayo bacira n'ayo bamira kubera ko barimo kubura aho bahungira. Ni muri teritwari ya Masisi turimo gukurikirana akantu ku kandi, nk'uko rero amakuru arimo kugenda avuga impande zombi zikomeje kugenda zihangana, ariko kugera aka kanya biracyateye urujijo
ku baturage bakomeje kugenda bahura n'urusaku rw'ibiturika rurimo kumvikana muri ibi bice ndetse n'imirwano irimo kubera muri ibi bice. Ni imirwano kandi ikomeje kugenda ibera by'umwihariko ikivuye nko mu birometero 4 uvuye muri aka gace bita Bweru. Ndagira ngo kandi gato mu kanya gato tugaruke ku yindi mirwano. Navuga ko nanone ari imirwano ikomeje kugenda ibera muri teritwari ya Rutshuro mbere yuko wenda cyangwa se nyuma yuko tuva kuri imirwano n'ubundi irimo kubera muri teritwari ya Masisi. Nkuko rero nari maze kubabwira muri teritwari ya Masisi n'ubundi harimo kubera imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri aka gace nari maze kuvuga, aka gace bita Kinyumba. Ni imirwano rero twavuga ko ari imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo kare kare. Ni imirwano yasakiranyije abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ni imirwano kandi twavuga ko ari imirwano ikomeye cyane birenze uko ubitekereza, dore ko amakuru y'ingenzi arimo guturuka muri ibi bice ndetse turimo guhabwa n'imboni zacu arimo kuvuga ko harimo kumvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Bari mudukurikiye muri amasaha rero, reka twerekeze by'umwihariko muri aka gace bita Kinyumba. Abantu bazi aka gace bita Kinyumba nyamuneka mutwandikire hasi muri comment mutubwire muti bwana munyamakuru wageze iwacu. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, urusaku rw'ibiturika rukomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Impanuka twavuga ko ari impanuka ikomeye cyane. Hanyuma rero ni imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bw'umujyi wa Kidasa mu bwami bwa Basiri agace ka Murantunga. Ni imirwano ikomeje kubera hano muri aka gace bita Kinyumba muri teritwari ya Masisi. Ariko kandi bari mudukurikiye muri amasa, aka ni agace kari kamaze iminsi kagenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo bagabweho rero ibitero muri aka gace. Rero nanone bari mudukurikiye muri amasa nkuko nari maze kubivuga, muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu biracyari inzitane cyangwa se ibintu biracyakomeye cyane. Ni imirwano ikomeje kubera mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gace bita Nyabyondo, mu gihe ingabo za Wazalendo zivuga ko zongeye kugenzura agace bita Kinyumba. Amasasu menshi harimo kumvikana muri aka gace ka Kinyumba, Gasheberi, Kibati ndetse na Muhanga. Hagana isama ya z'umugoroba imirwano yongeye kumvikana ku buryo bukomeye mu gace bita Rukoko hafi ya Birere. Bitera ubwoba bukomeye cyane abaturage batuye muri ibi bice ndetse bamwe bakaba batangiye kugenda bahunga. Hanyuma rero ibi byemezwa kandi n'inzego z'umutekano by'umwihariko zikora muri ibi bice ndetse na societe civile. Imboni zacu rero zirimo ziratubwira ko abaturage bakomeje guhura n'uruva gusenya muri ibi bice. Ariko kandi nanone kugira ngo hatagira ikiza kubangamira umuvinyo wacu, nagira ngo babwire ko muri turi ibikorwa byo gusahura. Igikorwa cyo gusahura cyabaye kuwa gatatu gikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane, cyakorewe mu gace bita Mabanga mu gace ka Jugu, cyatumye abasirikare b'intwari ba FARDC bavumbura intwaro nshya z'imitwe itwaje intwaro harimo iza CRP za Thomas Rubanga ikorera muri aka karere. Hanyuma rero reka twerekeze mbere ko wenda twerekeza muri Mwenga, ariko gato reka mbere ko twerekeza muri Mwenga reka twongere dusubire gato muri teritwari ya Rutshuro, kubera ko tugiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo turebere hamwe uko byifashe hagati y'imirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Reka twerekeze muri teritwari ya Rutshuro Murantunga. Muri teritwari ya Rutshuro muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeye cyane. Le combat en cours ce soir à Kahumiro Matsiba Matsiba. Ça signifie quoi? Imirwano ikomeye cyane yongeye gusakiranya cyangwa se yongeye kubera ahitwa Kahumiro ndetse na Matsiba kuva isama ya z'umugoroba ku munsi w'ejo. Affrontement éclairé depuis 18h entre M23 M23 entre M23 contre Razerema VDP Wazalendo do
front Rucuro cyangwa se hagati ya Rucuro werekeza mu bice bya Nyiragongo. Imirwano rero ikomeye cyane by'umwihariko yongeye kandi kubera generalize engine cyangwa se precisoma mu gace bita Kibirizi. Imirwano yongeye gusakiranya abarwanyi ba M23 cyangwa se les armées gouvernementales de la République démocratique du Congo, FARDC et autodéfense de Wazalendo. Imirwano kandi yongeye gukomera cyane muri territoire ya Rucuro, kandi les combats sont intenses cyangwa se les combats sont très intenses, surtout dans le quartier de Kahubiro cyangwa se by'umwihariko mu gace bita Kahumiro près de Kibirizi, hafi ya gace bita Kibirizi. Mais l'ennemi a de prendre le contrôle de cette entité est contenu par les vents violents Wazalendo. Amakuru y'ingenzi ahangaha icyo bishatse gusobanura by'umwihariko abantu batumva ururimi rw'igifaransa, ni imirwano ikomeje kubera mu gace cyangwa se muri lokalite bita Kahumiro près de Kibirizi, hafi ya Kibirizi, ariko kandi ku mirwano irimo gufata indi ntera cyane, aho bakubwira ko le combat est très intense cyangwa se la guerre est très intense. Kwa kundi njya mbabwira imirwano irakomeye cyane muri aka gace. Hanyuma rero imirwano kandi ikomeje kugenda ibera, on y revient dans les prochaines heures pour un près détail. Kuvuga ngo imirwano kandi ikomeje kugenda, ni imirwano kandi yatangiye mu masaha ashize muri territoire Rucuro, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hano muri territoire Rucuro. Reka tuve hano muri territoire Rucuro rero twerekeze nanone by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Sasa kabaye muri Kivu y'Amajyepfo tujye kwerekeza ku mirwano, navuga ko ari imirwano y'amagasa. Muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Bana mudukurikiye muri amasaha, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba M23 Wazalendo bakomeje gusakirana ku buryo bukomeye. Ese bimeze bite bantu banjye? Ndagira ngo twinjire kuri aya makuru, ariko kandi munyemerere mukane kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ndagira ngo mbasabe munyemerere munkandire kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ndagira ngo munyemerere munkandire kuri ako gakumwe kareba hejuru. Muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gisate cy'uburasirazuba, muri Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Kidasa, mu bwami bwa Basire, agace ka Mwenga cyangwa muri teritwari ya Mwenga, muri Kivu y'Amajyepfo, hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika, induru nyinshi ku misozi, ibijerekani bivuzwa ndetse n'ingoma zivuzwa. Bana mudukurikiye muri amasaha, urusaku rw'ibiturika rukomeje kumvikana, kandi abaturage bahunze aka gace, kandi kugeza ubu ingabo za FARDC zikomeje guhangana n'abarwanyi ba M23 cyangwa se nanone kandi Wazalendo. Ubu tuvugana aka gace karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni imirwano yatangiye tariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, kandi ni imirwano yadutse hagati ya AFC M23 n'ingabo z'abakorerabushake za Wazalendo muri teritwari ya Mwenga, hafi y'imidugudu ya Kirungutwe, Kasika, mu bwami bwa Kasika. Abaturage bagera ku 10 nibo bahasize ubuzima. Ubu tuvugana rero ku mpande zombi, ku bisirikare bihanganye ntago hari hamenyekana umubare wakomeretse cyangwa se wahasize ubuzima. Gusa birumvikana imirwano n'imirwano, kandi nta numwe uba ufite ibiti cyangwa se umwe ngo aba afite imitumba, bose baba bafite imbunda, ngira ngo birumvikana. Imirwano rero cyangwa se abahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko ku butaka bwa Kongo, bakomeje kugenda bagirwa ubwiro. Bane mudukurikiye,
by'umwihariko uzababwira ko hari imibare runaka y'abahasize ubuzima, uriya muntu azaba kubeshya kubera ko biragoranye cyane kugira ngo umenye abahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse. Bane mudukurikiye muri amasaha, eske muranyumva kuri iyi ngingo? Umuntu uzakubwira ngo hari imibare runaka y'abahasize ubuzima, uyu muntu azaba akubeshye kubera ko imibare y'abakomeretse ndetse n'abahasize ubuzima ikomeje kuba ingorabahizi, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Walungu kandi naho imirwano irakomeje cyane, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Bane rero mudukurikiye muri amasaha gato, ni munyemerere kandi twongere tugaruke kwandi makuru agiye atandukanye, by'umwihariko ariko kandi dusohoke kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho gato. Nibiza kuba ngombwa turaza kubugaruko, ahubwo twongere twinjire hano ku butaka bw'u Rwanda, turebere hamwe amwe mu makuru akomeye cyane, ijambo rikomeye cyane, ijambo rikomeye cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahaye abanyaburayi yahaye abanyaburayi bakomeje kwifuza Goma. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame yahaye igisubizo abanyaburayi bakomeje kwifuza ko Goma, ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Yagize ati iyo aza kuba ari njyewe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame yagaragaje ko iyo aza kuba ari we ugenzura umujyi wa Goma ukomeje kwifuzwa n'ibihugu byiganjemo ibyo ku mugabane w'Uburayi, yabyemerera gukoresha uriya mujyi icyo bawifuzaho, ariko babanje kwerekana uko bazakemura ibibazo byatumye abagenzura uyu mujyi cyangwa se kino kibuga cy'indege cya Goma bawufata cyangwa se bagifunga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame, umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 mu kiganiro yagiranaga n'itangazamakuru muri village Urugwiro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva muri Mutarama uyu mwaka umujyi wa Goma uragenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 zawigaruriye zibanje kurwaniramo n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zari zigizwe na Wazalendo FDLR, ingabo z'u Burundi, abamayimayi, abanyatura FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari kigizwe na Anaconda, abahibu, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisanzwe infantry, ariko kandi harimo n'abakuruna, tutibagiwe SADC yari igizwe n'ingabo za Malawi, Afrika y'Epfo, Tanzania, ingabo z'u Burundi ndetse na bacancuro b'abazungu baturukaga ku bihugu hafi ya byose byahariya ku mugabane w'Uburayi ndetse n'Uburusiya. Hanyuma rero kuri ubu ibi bihugu birangajwe imbere n'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi bikomeje gushyira igitutu kuri M23 ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe, ariko bikomeje kuba ingorabahizi kugira ngo bahe ubutabazi abaturage bari hariya ku butaka bwa Kongo bababaye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame yagaragaje ko bitumvikana uko bimwe mu bihugu bikomeye cyane byagize uruhare mu bibazo bibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba bikomeje guherekeza ikibazo ari byo bihindukira bikirirwa bisakuza ndetse bikagaragaza ko ari byo bishengurwa no kuba abantu bateseka, ibyo yise uburyarya bukomeye cyane ndetse n'indimi ebyiri. Yakomeje agira ati mujya mwumva abantu bavuga ko indangagaciro, urabona indangagaciro zacu, ibyo ni amahomvu. Ufite ubushobozi bwa buri kimwe, bwaba
bwaba ubwa politike ubw'amafaranga, hanyuma buri munsi uririrwa uvuga indangagaciro n'ibindi, yemwe uranashaka kwigisha abandi uko bagomba kubaha indangagaciro kandi ari wowe ntandaro y'imibabaro. Ni amakuru akomeye cyane. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame kandi yavuze ko niba hari wifuza Goma ngo ayikoreshe mu migenzo ya gipfumu cyangwa se ibindi ntacyo bitwaye, ariko bakwiye kubanza gukemura ibibazo byatumye ifatwa. Yagize iri mu maboko yanjye, ntabwo ndi buyiguhe kugeza unyeretse uko uri bukemure ibibazo. Hanyuma rero reka mbashimire abantu mwese mwari mudukurikiye muri amasaha, babwira nti amakuru nakagaruka hano ku isimbi ryacu. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Nitwa Emmanuel Musabyimana, dukomeze kubana, gahunda z'isimbi ryacu zirakomeza hano ku isimbi ryacu. Asante.